ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngizodlula kumavesi ambalwa la ukuthola isibindi. Esihlabeni seyikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye 139. Inde Benkulio. Usimbusise bangcwele. Angikhuleke enkosini isizwe. Ngikhuleke emakhosini onke akhelele lelizwe. Amakhosi aphethe zonke izizwe zakhele lelizwe laseNyukhasela kushakothe kuyoshona kuDanawuzi. Ngitsheleke ukuthi ngamukeleke kuzo zonke idalwe ikhona, ngimukeleke futhi kukho konke. Ngicele uNkulunkulu abe phambi kwami, mina ngimlandele ngemuva. Kona ngekhuluma lokho kuyathi kube ngamagugu kimi engibona kuza kunginika udumo. Kodwa kube ngokuzawunika uNkulunkulu udumo lwakhe olufanele yena. Abantwana bakaNkulunkulu ke uthi umshumayeli angikhulume ngokufika kobuNazaretha. Akasho ukuthi uthithani uthi shumela lokhu nalokhu. Yingakho ke ngicela uNkulunkulu ngoba naye bekungekho anganginika khona ngoba kona okwakhe ukuthi athi thani. uNkulunkulu kuphela ungakwazi ukunginika ukuthi angithini. Sisendabeni ke enkulu yalokhu kufika kwalobuNazaretha obukhulu kangaka. Obafika kuzo zonke izizwe zalapha eAfrika. Uma sikulokhu kufika kwalobuNazaretha, omnye ke engadideki ezwe kuthiwa kukhulunywa
ngo-1910 mhlambe wezinye ke ikhathi okukhulunywa ngazo kukhulunywa ngokuthi mhlambe uNazaretha kungomhla ka-10 lolu suku ebese kuzothi kube lapha namhlanje cha ukuthi abanye abantu bayasebenza ngeke sikhona ukuqoqana kangaka makusuke kuyilokho uNkulunkulu okwamanje asazi ukuthi yonke into yenzeka ngeyiprofitho ayikho engazi iprofitho angizukusho ukuthi waprofita bani nini wathini kodwa konke kweza ngeyiprofiti wawungaya kwa-Israyeli kwaJuda yonke indawo kodwa konke kweza ngeyiprofitho nalapha ke bantwana bakaNkulunkulu kunjalo ke bantwana bakaNkulunkulu uNazaretha sobusikile kulelizwe buqala kude buqala eduzane kuba ngisho ukuthi buqala ngeyiprofethi uma ungasubale indaba kaMzazela ubale noShaka ezazathi kumzazela cha lo uza kuthi njalo uma kwenzekile kwabachitheka igazi uyawukuthi ke lo uyawuhlambulula isizwe kusho ukuthi manje uyawuhlambulula isizwe namhlanje vele noma ungayephi wonke umuntu ofuna ukuhlambuka uza la izinto ezalwaphi nawo lwaphi kodwa zigcine konke kuhlanjululwa la suka ke ngoba kwaziwa ukuthi ke kulendlu kaNhlanzi masikhuluma ngomzazela sikhuluma ngendawo engapha kwaCeza ukuthi ngumzazela ke kusho ukuthi kwakuligama lendoda thize naye ayimkhethwa ezulwini kusho ukuthi ke lapho uNkulunkulu uyayithatha ke uyiphilisa lezansi kwelasempumalanga kodwa ufike uyibeka lapha kulezi ndawo koGingindlovu noma koMandeni noMthunzi lezo ndawo ubona kwakakhelana kwazo uma ibekile futhi lapho ke uyaphinda futhi uyayithatha konke noma esethatha uzalo lwayo ke uyathuthuka uzolibeka lapha libeka khona sokwenzekile ke lokho konke lokho kwakukhomba khona kodwa ukuthi kukhona ngoba lapho kwakuthiwa kasuke khona kwakusuke kukhona isiprofeto esithe safika mayibonkosi ushuthi angizubala ukuthi ngoba ngicabanga ukuthi ngelanga ngakhuluma ngisike lapha ngikhuluma nje ke ngokuthi uNazaretha bavela kanjani umqalo wendlela luzalwe kanjani ngakhuluma ngaye ngingakhulumi ngokuNazaretha ngoba ngakhuluma ngaye uqobo kusho ukuthi kulapha izinto ezaqala khona ke ukwenzeka nakhona uNkulunkulu mhlawumbe wabonta kuzukulunga wamthatha wamkhuphulela phezulu eintabeni zasentabazwe ukwenzela ukuthi konke lokhu kuze sikubone phela yonke into iqala phezulu yehle into eqala phansi ikhuphuke into etshaliwe njengamakhowe nokunye uyaqala ikhuphuke iqhakaze lokhu kuqale phezulu kwehla kwaphinda kwayomila kwakhuphuka uNazaretha ke bantwana bakaNkulunkulu ukuze ngingabambeleli kakhulu uvele kahle kahle entaba mhlophe kwelesesikhothi bakhuphuka njalo baya entabazwa babonakala njalo uqala kwabo buvela ke ngayo intombi yakwaMthimkhulu lapho kubonakala khona abanye bayakwazi lokho abanye ke njalo abakwazi kodwa ke kukukhumbuzana isikhathi esiningi wabuvela ngale ntombi yakwaMthimkhulu ebizwa ngokuthi nguSitheya uvela ngokuthi yabona baqhakaze kanjena nje kunembali ukuthiwa yaqhakaza nembali yasiba nephunga leli iphunga balizozazalizo zonke intombi usho ukuthi intombi uze wazi ukuthi namakhosazo bakuthiwa kufuna ayiphathe kahle nje yingoba vele konke lokho okwehlayo kuye kwehle kuvele nenkosazana amen waseke sokwenzekile ke lokho yilapha lembali abayigwinya khona mabeyigwinya bethi bamkhipha igwinya ehle iyohlala kuyeswini bese kufika ke izwi lisho ukuthi lokho agwinyile akusona isihlahla futhi akusiyona imbali kodwa ngumoya wasezulwini ngumoya ongcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe masikhuluma ngomoya ongcwele wase kwenzeka ke entabazwe ukukhula kwakhe ke tema sekhula ke sokuvela lokuthi Nazaretha ababuqala khona ke ubonakale ngoba kukhona ibandla laseBaptist nebandla lamaWeseli
yena ke kodwa selike lafika izwi lamtshela la kwafika inyoni phekwe ekhaya yashama phiko phekwe izindlu yathi sabelwe yabizwa kwelesempumalanga sabelwe yabizwa kwelesemapondweni akulindile amagumba amano omhlaba kusho ukuthi konke uqala ucabanga noma ngabe uyaphupha noma ngabe uyelamela kukhona okunayo kodwa kuze ngafika ukuthi kuyini ngoba kusekuseziyinkomba lokho kulapho ke okwathi mase kumngenile lokhu kukholwa ke okuza nobuNazaretha wahamba ke waqonda kwelinye lamabandla iWeseli mayifike iWeseli bemnika inkonzo fika athi lapho bemnika inkonzo abantu bese ke bephathwa zipoliana bephathwa yikho konke okwakusho ukuphuma kwamadimoni ebese bethi ke bona abaholi balelo bantu bethi hayi ingoba kufike umoya engcwele ehlasinitshena ngawo owehle ezulwini abanye babebelokho bethi nangu lo muntu ofike nalento nangu lo muntu akafuneki lo muntu lona ofika ukufika kuNazaretha lokho kungcwele waphuma ke waphinde waya esontweni lasebaptist kwaba yisoleso uNkulunkulu wabe semtshela ukuthi ke kufanele enze njani lokho uNazaretha ke wabe senza ke lokho kwasho uNkulunkulu angizukuqala kwagibela isitimela wahamba wayaphi ngizoqonda ngqoke lapho ke buzawuqhamuka ugqame khona uNazaretha njengoba kwakwenzeka ngesikhathi senkosi uJesu esekwenzile konke ke esengapha eThekwini kwakhona izinto ezibonakalayo ekhwekhweni izitimela enza konke ehambe wela imkhomazi yoShumayela ehlaselwa ngamaRoma nezinye izinkolo zihambana nabasebekhonze kuzona bengabamnyama kodwa ke konke lokho ngoba kwakhombusti lokhu kuthunywa ezulwini akwenzekanga lutho nalo kusuku olukhulu bebangcwele kungesikhathi sokuvela kuzo zonke iziprofeti zokuvela wawulapha eThekwini ufika usuke le ndawo kuthiwa iDurban station qala kwakade kulezansi isiteshi sesitimela sakhuphuka sezala ngasenhla lapho kuthiwa iNew Durban station khona kunendawo lokuthiwa kuseMansfield futhi khona lapho kusho ukuthi kunendawo futhi lapho qala yenza upende kuthiwa iMaster Carriage kubheka olwandle ubusujika nanti iground lelo kuthiwa kuMabhida udlula iCasino udlule sokunendawo kuthiwa iVirginia ke elapha enamajada ehlala izikhulu kudala eThekwini uma ngabe ke kuleyo ndawo leyo engathi kwavela inkanyezi yaqala yabona olwandle zayibona izazi lezi zazi akuzona ezalelizwe kwakuzinsizwa abafana ababili bale eNetherlands bayibona lenkanyezi babathe bayishutha yangashutheka ayilandela ke njalo lenkanyezi banqamla njalo bawukhuphuka nayo bathe umozofika ekuphakemeni okudala inkanyezi bayibona idweba yehla iyowa ngapha esendlini somnxele mangabe ukhuphuka ubhekele emtshibheni yayowa ngaphesheya nayo inkanyezi uyibona mawukhuphuka ubheke ebuhleni usho ukuthi yayawa lapho mabethi bayawela baya lapho bafika bethi bahlangane nekhehla lelikhehla balibuza ukuthi iphi lento yelapha lithi angibonanga lutho bahambe bafode benze konke kungaphumi lutho lapha amakhamera hayi baze behluleke bayeke ingoba kwakungezanga kubo lobuNazaretha babuze kulendle eminyama ukusoka lapho ke kwabe sokulokho kubonakala yena uShembe lokho ebonakala ehamba yakomkhomaza phinde akhuphuka ajike lezi ndawo ukuthiwa iDurban North kwakunesizwe sakomhlongo ngokukhulunywa kwalapho mawufunda bonke umlando wobuNazaretha kwakunesizwe sakomhlongo lesizwe somhlongo abelungu basithutha basisa kwamaphumulo kusho ukuthi kulapho ke njengoba inkosi uJesu nayiseyizelwe kwenzeka konke noHerod befuna ukuyibulala benza konke kodwa ngoba kwakuvela ezulwini akwenzakanga lutho kwaze kwafika lapho okubhaliseka ukuthi le yinkosi yasezulwini kwagcwaliseka ukuthi le yinkosi yasezulwini ngoba seyenza imisebenzi ngokupheleleyo
ngisho ungafunda lapha ngokweBhayibheli kuJohana 9 mawufunda kuJohana 9 uyathola lapha uJesu ehamba nabafundi bakhe khona wasethola umuntu ongabona impumputhe lokhazalo bayimpumputhe nje kwasethola ukuthi yena ngalesikhathi emsindisa bayambuza ukuthi bathi mfundisi basho kuJesu bathi lo muntu lona yini ngobe njena nje ingabe icala labazali bakhe noma icala lakhe na uthena cha kunjalo kodwa kuukuthi nje kufuna kubonakaliswe amandla kaNkuluNkulu nalapho ke kushembe abantwana bakaNkuluNkulu kuningi okwenzeka ngizothatha kube kubili bekuthathu leso sikhathi ke seyibonakele lenkanyezi naye ukhona le ndoda yakwagwaqela yamnika indawo ephakameni ayikaka abakavumelani ngaleyo ndawo kodwa usabonakala okokuqala kube ukuthi ulwandle luphume ziningi zona ezenzeka kodwa ngizothatha lokho nalokho kwenzela ukuthi ngikhave isikhathi kodwa abantu bakaNkuluNkulu mfuna bahlale nje kutheni ukunaza abazalwa kanjani kwabonakala ngani futhi kungani futhi abantu babona ngempela babulandela ukuthi lokhu kuze kuthina kuthoke lapho ke ngenkathi ke kusuka ulwandle lugibela intaba luya phezulu kulapho kwabakhona oyedwa umvelivela wathi kukhona umuntu nomuntu kuthiwa ungaphe enanda wake walantu ushembe wayeboshwe enziwa yonke izinto lezi kusho ukuthi bathi ukhona umuntu mhlawumbe ongasisiza kulokhu ngempela bamcinga baze bamthola bathi mabefika kuyena base bemtshela ukuthi nanti ulwandle luxakile lapha bathi waguqa phansi ngobhoko lakhe wayesekhombisa ke elikhomba ngomunwe elikhomba ngobhoko elitshela ukuthi hlehlana sinibekanga lapha thina sinobaba hlehlana walihlehlisa impela ulwandle kulapho kuqaleka khona kahle igama lokuthi Nazaretha igama lebandla selakhekile ibandla lokhu ukuthi Baptist ngoba yilona bandla agcina ukusonta le ukuthi ke kuthiwa iNazaretha Baptist Church uzalwa kanjalo ke uNazaretha abangcwele buvela kanjalo kuNazaretha ngoba abanye baye bakhulume ngoNazaretha kodwa bengacabanga ukuthi igama lebandla kahle uNazaretha njengoba uJesu naye kwakuthiwa ngwaseNazaretha kwabe sokuvela ukuthi thina kulelizwe ibandla lingamaNazaretha uma kuthiwa iBaptist Church kusho ngoba vele futhi ekupheleni kosuku uyabhabhatiswa uzalwe kabusha lapha mayibonge inkosi kusho ukuthi abantu bakaNkuluNkulu baqaleka ke lobu umNazaretha umshumayeli bese echazile vele ke kule ndawo ingqikithi yalolu suku lwanamhlanje ukuthi ke wafike wathini umqalo wendlela efika abantu bakaNkuluNkulu behlobisile bethi banokhisimuzi ukhisimuzi abangawazi ukuthi inhloboni kakhisimuzi bona bajabulela ini waze wakuveza ke vele futhi ukuthi kulolu suku langomhla ka25 December noma ungalifunda iBhayibheli kodwa khona lapho kuchazwa ngesiboshwe saphuma kusho ukuthi uma kuyisizwe ke cha kujatshulela njengoba kulelizwe lakithi kwakujatshulela ukuphuma kaMandela ejele nalapho bajabula kanjalo kodwa ngokuthi sike saphila amaRoma abefika thathe ubuwona bathatha uhulumeni bamfaka ngaphansi kwakhe ukuthi azabagcinele inhloso zabo yonke lemithetho yabo igcinwe uhulumeni yingakho ke kwakuphoqeleleka ukuthi yonke into yenziwe kodwa konke isisusa kwaba ngamaRoma udukiswa lo mlando akwazi udukeke lokashembe kuba wathunywe ezulwini futhi ungadideki ngoba ngisho umprofeti uJoshua bakhuluma ukuthi ithi lencwadi kaJoshua umprofeti uJoshua uthi uma umshiya uJehova uzukhonza uThixo bezinye izizwe uNkulunkulu uyawuphenduka anenzele okubi ayisenenzele okuhle yingakho ke uthi umuntu mayeke waba umNazaretha wasebejika awumtshelwa umuntu lo muntu lo umbone hamba baze bethi abantu wayesonta kwaShembe wayeka ukusonta kwaShembe yingakho enje yingakho ukuthi ushiye uNkulunkulu wakho ukukhonza oThixo bezinye izizwe uyabona ngoba silapha nje
sizogubha lokho okufanele sikwenze, sizokwenza lokho okufanele ukuthi futhi ongabe kwenziwa ngumhlaba wonke wase-South Africa noma wase-Afrika. Kusho ukuthi-ke bangcwele njengoba silapha nje, nginibongela kakhulu nami ngiyayibongela ukuthi ngithi ngizithole sengiphakathi kwale ndumezulu yalomcimbi namhlanje, nokuthi uNkulunkulu aninika amandla ukuthi nikwazi ukuthi lokho ngokwenu, nikwazi ukuthi ngokwenu kweza kini kuyisibusiso senu. Njengoba kwenzeka konke lokhu nje, wonke kukwenze kuqala ngabe sokuqhamuka aminqwaba amaveni lapha asuke khona phe mountain, sokukhuluma umlungu omkhulu waseNewcastle wathi kunenqwaba yabantu lapha balapha hamba bachithe sigcwale zonke iganga zimvu abagcwala amajele. Bakuye lapho kuthiwa yini niza kodwa ukuthi woneni ngalokho ubusuku ungazi, kodwa uNkulunkulu lona wafika weza kithi. Namhlanje-ke kufanele ngempela sibugubhe ukufika lobuNazaretha ezweni lakithi. Bathi-ke mabufika lobu buNazaretha-ke ezweni lakithi, nathi ababubona kuqala. Mina njengangazi kuyoke kube khona amabandla angaka eMountini. Kusukela sasisuka masizela sisuke emadadeni singene la kwathwala kungabathwala kuphela abantu engangibazi mina bengamanazaretha eMountini. Kwakungithwala nezingane zakhe la eMountini kuphela, nasemadadeni kwakunjalo. Sasinawuhlangene ngisho u-30 ethempelini, ngisho u-20 lo wawungahlangene. Kodwa ngoba into leyasezulwini eyamiswa ezulwini yathunyelwa kulelizwe, yafika kulelizwe lakithi. Njengoba sikhuluma nje sithi uNazaretha azalwa bugujwa zeli10 kule nyanga yesithathu ekuqaleni konyaka. Yabona ngoba kuyilokho nje njengamanje umzalwe wengane, ingane ezawuzalwa usetheater bangcwele lapha linda ukuzala khona ingane. Le ngane ke eyini elobu bungcwele okwakusesazi10 ngenkathi izalwa le ngane. Ngikhuluma ngobuNazaretha, ungabe usocaza athi ngikhuluma ukuzalwa mhlambe kaMqalwendlela, ngikhuluma ngokuzalwa kobuNazaretha, ukufika kwabo kulelizwe kungasabalali kanje kuze busabalale. Busabalale kanjalo-ke lokho kwenzekayo nje kuyimfundiso yaleli bandla, ngoba uMqalwendlela asho njalo ngomlomo wakhe. Kodwa kwazoqala ngesikhathi senyanga yezulu esiqwini sesithathu. Wayesethi-ke mayise esesho-ke kukho konke sokwenzekile konke ukuze qinisekise ngempela ukuthi lokhu buNazaretha kuzoba yini phakathi kwethu. Naye wokuqala nje wathi mayephuma njengaye inkosi uJesu Kristu eselumisile ulwandle, waphinda futhi wathola indoda eyayingaboni naye emehlweni. Ushembe kuze kugcwaliseke ukuthi uvele ezulwini, wayithola ingaboni le ndoda emehlweni. Le ndoda wabe seyithandazele igeza kahle yagcina isibona emehlweni. Laqala igama lokuthi nguNkulunkulu lona. Kulesi sihlabela kade ngisihlabelela ngifundele lapha evesini lokugcina. Ngizofunda nje umusho wokuqala lapha evesini lokugcina ezansi. Hlabela 139 lapha ke evesini lokugcina ezansi. Ande qala sishilo sathi ufike lolandelwa izizwe. Wayengakalandelwa umuntu leso sikhathi. Waye ushumayela emampondweni. Bababaza bonke abakhona bethi ufikile kulandelwa izizwe. Wathi akashiya sisodwa. Lalela-ke uMqalwendlela sekuvezile konke lobu buNazaretha, ngoba kwathi akashiya sisodwa walishintsha ibhantshi. Wathi mayelishintsha ibhantshi esemkhayideni kwase kuba khona ilanga. Bona baba naba sebemzwile ukuthi ufikile. Kwaba kanjalo lapha eMpangeni, amadolobha amabili eMpangeni. Khona iMpangeni okuthiwa iMpangeni estation, okuthiwa iMpangeni Rail, kube khona iMpangeni Vinisha phezulu lapho kuthiwa kusedolobheni.
ukhothama ke umqalo wendlela ke ngizothi lapho ukucacela uMnazaretha kamshumayeli kodwa ngikucacisela nje uMnazaretha kusho ukuthi lapho ke esekhotheme liyafika ilanga lifika nelihamba nabo lizwile ukuthi useshitsha ibhantshe esemkhayideni lapho ke mase sifika kunesitolo kwakuthiwa ikhana mina ngiyakhumbula nje leso sitolo sengabafanyana besikole sasidla sithenga amagwinya kuso umlungu wakho nowasuthiwa wakhomba umqalo wendlela wathi lo enimbonayo lo ongapha kulaba indodana yalomfundisi oshonile okwakhomthi ke ufikile kolandelwa izizwe wathiwa kawushiya sodwa washiya nelanga lakhothama ilanga wasishiya nenyanga yezulu yakhothama inyanga yezulu wasishiya noThixo igama okuthiwa walishe sezakhotha kwathi ngiyawubuya esiqinise esihlanu ngizobusa akhothama uThixo wavela unyazi lwezulu imizi yonyazi lo cishe amadolobha onke manje indawo yonke ayikho engenawo umuzi kaShembe futhi imizi izitezi wathi akawushiya sisodwa ngiyawubuya ngizobusa esiqwini sesihlanu kwenzeka lokho ke namanje abantwana bakaNkuluNkulu kulobu mnazana kulobu basukela ngalolu suku esilugubhayo izithelo zalokhu kugubha lolu suku yilezo bangcwele yilokho esikubonayo yilokho kusiqinisa idolo ukuthi kulenyanga yesithathu enyakeni zilishumi safikelwa into enkulu kangaka yilento ekhula kangaka futhi ayikho into ekhuliswa ngobuNazaretha ubuNazaretha khona manje bebungekho kuleli zinga kodwa manje uzigide ezimbili ihlangene igide ezimbili zingale kwalokho ukugcwalisa nje mhlambe sengizawubuyela phansi isihlabelelo lapha ehlawini zamaNazaretha 126 bese ungibalela ukuthi uNazaretha kusukela bazalwa mingaki iminyaka manje baba khona kwenzakaleni babuqeda ikhulunyaka 136 isihlabelelo zamaNazaretha uphakama sabela wena yamukela nazi izizwe zivele emagumbini amane aphansi kwamazulu uphakama sabela wena luzwakele udumo lwakho inkosi kubusise kuthe ngo-2010 azikho izizwe ezazi kulelizwe uMnazaretha baba uqeda ikhulunyaka baba khona ngoba sigubha nje abuqeda ikhulunyaka usungabala ukuthi njengamanje ke namhlanje kuneminyaka emingaki baba khona 115 ikhulu neminyaka neshumi nanhlanu baba khona akuhlehli uNazaretha buya phambili kuphela abuye emuva lokho bafika abuhlehli kodwa buyakhula usuku nosuku silapha nje uNazaretha buyakhula buzokhula ngoba baningi abantu futhi namhla bazophuma bekubonile lobu buNazaretha esibugubhayo ngeminye iminyaka abangakazalwa nabakhulu nobugujwe bengaka bobe sebekhulile sokuyibona abahola lokugujwa kwalolu suku kuningi bengakhuluma ke ngokuzalwa kobuNazaretha noma ngokufika kobuNazaretha ngikukhuluma konke okuningi ngaphandle bangazi mina ubuNazaretha ngizalwa ubaba uzalwa intombi yakwaMthimkhulu eyihlakaniphe sengathi ifundile kodwa ayingafundile yayitshela wonke umlando wakubo ikutshene nobuNazaretha lobu ukuthi uyini bakhamba uyini kubo emahlutshini khamba kanjani emahlutshini yasichazela konke lokho kusho ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu asibonge sizibongele sibongele konke okukhona ngoba ubuNazaretha bukhula nje buya phambili ukuzalwa kwabo ke namhlanje obabuzalwa nje ke babufike ngalezi igaba ke engithengayibala ziningi kakhulu
noma engakuxoxela ngakuxoxe nokodwa kolokade ngikukhuluma ngenxa yobuningi bobukhulu bobunazaletha kodwa uyawuthola lokho okutholayo ukuthole futhi ngoba bambalwa futhi abantu bona babehamba nabo leso sikhathi kodwa konke kubonakala ngey'manga zakho. Kulawo mazwi bantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu sengathi angalembesa ingubo yozwano nothando. Amen. Indebenkulio. Indebenkulio.